Ya, Bosmac. Aí estás a Brasil, está trabalhando, está pegando tijolo. Haiti ele chama, Haiti eu disse a bloco, mas aí eu ele essa tijolo. E aí um boss aí sim, um cai isso aqui 26 edifícios. Como eu disse Haiti mesmo? Etage. 26 etages. Yeah. Bosmac. Antes eu não pus isso aí. Fazendo. Vamos. Haitiano não vem para cá trabalhar, não vem para cá a caminhar, não vem para cá a buscar la moelle, não. Não vem para cá a buscar dinheiro, a trabalhar para fazer dinheiro. Já tu sabe, não vem para cá a caminhar, a buscar la moelle. A conseguir com la moelle, não. Eu sou haitiano. Eu venho para cá trabalhar. I come here for work. I don't come here for working girl, no. For talking with girl. No. I come here for working every day, every night. And after I be back in my country, Haiti. Ya tú sabes, haitiano habla mucho idioma. Inglés, portugués, Spanish. Dime. ¿Cuál language? Marco? Francés, sí. Criollo, sí, this is my language. Español, this is my language. Ya tú sabes. Eu estou fazendo grande casa. Porque você não parle, não met anglais, não met espanhol, não met português. E nous tous les deux, nous parlons toutes langues. Aí você vai regarder lá, il parle espanhol, il parle anglais, il parle português, il parle créole, il parle français. Já tu sabe, moi-même, tout parle tout net. Aí, daí na parle lá. Langue nous voulons nous parler. Seuls les blancs là nous parlent portugais. Depuis que les blancs parlent là, langue nous voulons nous parler. Tu sais. Yeah, ça gagne, man, ça gagne. Ça est un nom Saint-Domingue là, oui. Délange. Oh, Délange qui a posé tijol là. La posé tijol là en grand monde. Pas de chaud. On pas gain chaud. Pas gain chaud non. Côté nous passer n'a pas service. Côté nous passer n'a pas service. Côté nous vivre net n'a pas service. Le boss Louis. Grande. Tá ali. Vidéo là pour mon cher. Non, pas gagne non. Pas courir, c'est courir. Besoin finir avec ça là parce que nous l'autre bail là dans wifi là qui faut pas y a besoin finir avec ça. On aller dans l'autre côté. Mais si continue tout bail ça on va presser comme ça. On va presser comme ça. On va aller en finir avec ça.
Il y a besoin de finir avec ça là. Finir avec ça, on a de l'autre côté parce que nous-mêmes, le bon va arrêter à terre. Dans l'autre ville, nous allons aller. Avion, on apprend pour aller dans l'autre ville. Transférez-nous dans l'autre ville. On apprend avion pour aller dans l'autre ville. Grave, boss Mac. Oui. Le bon va arrêter à terre. Ah ouais, c'est comme ça même.